Make Kasee Prince who so see do wala pass. And no aye nyina yete ura Alan Kyeremanteng Ghana for di nkomo. Se na nida kwan se Frankatu dibia 1pp mu no. Ono so beko bi ne entie de Prince ne ade hye di nkomo de omo ka efa ho. Prince entie o. Adom Trotro ene baby a etwagumu yi eye La Pass. Ye hwe eye enida. Ensema osoafo ano no ene wo treat eye Alan Kyeremanteng asese. Wode ni dwumedi ato no se okogina ede ama MPP eye flag bearership no ensem ode betu dwa enida no enne ye gi omanfo adwenkyere ede fa ho na Alan ewo amamuemu ana wo frim se okogina flag bearership wo hwe ensem a no ode tu dwa na adwenkyere wo ho ene sen yo masom ede asipi enu Alan ensem na ode tu dwa no asem a esombo Yenta make us some boy say yamana kwanya no be your man penna obetumi atoto ne ma ye ama bibia atoto din ntime anu asem Alan kan no me fo no so de to so me no Messiah Alan support me support Alan ntime anu asem o kan no nyame hira no ma na kwanya na yemfa pa bonta na chi na sisi a races no watu asimu no delegate nto abama no na Ghana fo so ntina se na yameto abama no me your man penni na ma asumdwe ne bibia ntotoye timasema me waka no ye masum dia Alan kan ye no me tenase ba no bi enkofo so ka se o wa mamu ni mu deda na ade we ni na wa hu na wantimi anye but un se onu ni dibre na ye de ma no no e different from say oye onye pani se obetimi ahyehye ne ma it is the time a onu so benya sa akonya no o be hyehye onu so ni policy na oman na ede akoye se owo mu ntu ohun sinto bi a edidedidem se se ono so oba de obe shape ni nyina na mamu na eden afa ne kwan afa ne ntoma eden efra eno no yo mensumasum na de enura Alan kan ye no me madwin nyina ne se Alan wade enu mu dada na owo mu dada no ye hwe se anwa ene ne ma ekosoro no ni na ye trade na ye wadwuma ye hu ade bia otimi ye den eye fa ho etimi mmom de ko mo no ne ayi na nado ko a ko ne team ni nyina nko na kaka ne de Japan enye den emra ono na nani so ohye ono ena obetimi ye den aye adwuma no Canada Japan untimi mfa ne sika untimi emu Canada Japan nye den emfa so ba bia man na duro no se ye hia ne denfo ye hia omo betimi ye den ako age oman no ade ato ha mayen entime masem no no Honorable Jones Commissioner can be can say leadership qualities no na edin we say Alan now or kamemu no ho de but oko cabinet meeting am say 19 ministers na form cabinet meeting na chairman and general secretary na abeka ho na president is why dey abeka ho so ebia na dwen na obekere cabinet meeting no ebia omo support na idea no e do also say nia oyede obeka no media to me Canada Japan e support pa HSM me dwadini and I knew say senior Canada Japan dwadini no ono ba dwadifo no so ede ye die mu na ba ye ho ede e beto yen adentina me kasa ye hwemu a school for na ede aba bebre omo ba buklo na ede omo di adwuma no mo say Jerry nye e wo mo say Jerry ye NDC ni me MPP ni but ehye ho wo hwe sen na Jerry ni so ohye ene sen ni ministers ya de a obe straight you way no e ma wankasa kra no wo ye bibia wusuro sa na me hu se sa qualities na e wo Jerry mu no ebi na wo Canada Japan mu enu ntia me de makoma da Canada Japan ho senka MPP mpenifo nya beti ase na MPP delegate beti ase a nke yemfa Canada Japan dey emra cause break the 8 ne yeka no enye easy because o share Africa memo mu kra ne general world a sa break the 8 no it was not easy say ubetimi dey breaking is simple keke e che conference big countries na o ma ko parliament no ma ko amend the law no ma dey o ma fam na no akofa ntoko dey aba etimi dey me share Alan kasa no kan nura ne dia any Canada Japan dia kame de metum be Alan for say politics ya dynamics bebre wom omomo de mo nrase
na ɔne me papa kene Japan enkasa nanka image bi ede embrem nanka emmoa na no momde so otumi nya kene Japan e support ne de a obetumi ede aboa because senior all kasa no ene me hwe senior kene Japan so kasa no nanka we anya school na we susu anya dwadini na ede de abom nanka ede afra na bibia ede akoyie Alan and Ken I can say menso madwen kyerɛ kakra mɛkyerɛ ne sɛ Alan and Ken ne deɛ Ken Alan and Ken kanale Japan no ne Alan Kyeremanteng no madwen ne sɛ kɛbɛyɛ Ken no on wɛgye Ken kanale Japan no ɔpa on wɛgye ma Kyeremanteng because Kyeremanteng kora no on na bibi wɔ ha ɔyɛ papa pani edu ba bi a otumi eseke oni Akufo-Addo kora no wamfa ne easy this is the time a adu ala so